Palakad tamo po at makyabing ikanta, king dalit a pamuklat. Kayang yatu bangkayamunya kaya papakutu. King lagyuning igpa, ampoy nganak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ring Diyos, ating pamikagum, king banal na Espiritu, parati ang manatili, kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Kita mo po ngini, king 18 Domingo, ning karaniwan na panahon, at in Domingo nga iti, makatalagaya, para kareng sablang pari. Uling, ngini pong Domingo nga iti, pagselebran niya, impong clergy Sunday. Uling, inki kaming patron, piyesta na bukas, is St. John Maria Vianney. Kaya pangatitalangan din sa Blang Pari, pangadiyo ko po, rempong meging pariyo na rengaliwa mig-retire na la, o rengaliwa miyang obiyan na la, at rengaliwa masakit la, kaya kaniting misa, iti makatagulaling yangan karela. Kasakiman. Ing kasakiman, iti po, metong yang maragul a kasalanan. Kaya biya kareng 7 capital sins. Yapin iti ing avarice o greed. Kaya kaya katamo yung ebanghelyo ngeni, iti ing sabiana kaya katamo nga na pangilagay nyo ing sablang kasakiman. Kumangmang nga na ning Ginoo. Uli nga na king tao na sakim, ngayon bengi muring ay ti mateka. O ka rin miras ing eganaganang pebandyan at tinipon mo. Si Chantalang inirikatang kasalanan, lalong-lalo na potangita mo, papairal tamo, ing kaya katamong kasakiman, batang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, pinili mong lubos ingke kang sarili, kinggamat ng ikpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, pikatiwala mo ingke kang sarili, karinggamat ng tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, paganaka mo kay kami, kinging pibandyan mi, yaing Diyos, ading kaparaming tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos ang mayipayong tutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo,
idala nakatangan sana king biye alanganga. Amen. Amen. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ilong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O ikpangbit mong lingap, kay kake manalig, emoy paintulot ing bulaga na kamining kasakiman, tumipon, kayatinan ay emi naman kailangan, at bagay-bagay alang tunay kabaldugan. Busan mong maging makabuklat kay palad, mirarake kingatsuke kami, kareng danupan at kalulu, bang maging babandike kingarapan mo, itiyadwan mi kapamilatahan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Ecclesiastes. Alang kabaldugan ing sabla, alang kabaldugan nga naning talapanaral. Magobra kang alang patugot kambening belwan at gelingan, at kaybat ing makinabang yitang taong ebitasang memuhunan kapagalan. Iti mo naman alang kabaldugan at makatuliran. Nano mo ing pakinabang ning tawo king sablang depat na at kapagalan, lalam na ning mapaling aldo. Kabang mabibiye ka, mako ing problema at ing kasakitan. Agyang ning bengi, ing kaisipan mo papaynawa. Ing sabla, pawang kaparangalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung ngeni, damdaman niyo ing siwala no. Kayo sa magmasyas sa puso. Nung ngeni, damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Meko kokeni, magkanta tamo king Ginoo, puryantaya ing Diyos,
amigligtas ke katamo. Lumapit tamo keya, kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapurian. Nungeni damdaman yu ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Meko keni, dupot amu at samban ya. Tara, siklod tamo, king arapan ng Ginoo. Iya ing linalang ke katamo, iya ing ke katamong Diyos. Itamo ing balen, akeyang pagmasabalan, kawan tamo waring kayang ingatan. Nungeni damdaman yu ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Pakiramdaman yung ngeni ing kayang sasabyan. Kayo sa magmasya sa puso. Eyo sa pakyapusan. Ing gewara ding pipumpunan nyo karin meriba. Inyang atilo keng disyerto karing masa. Karin inamunan dakot pinyubukan. Lipat neng karelang atangalan. Ing depat kong mayap para karelangan. Nungeni damdaman yu ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Colosas. Mi pasublian kayong mebye, kayagom ng Kristo. Inya, sukat yu lang panintunan, detang bage, at yu karing banwa, anong nuya karin i Kristo. Makalukluk yu, dane ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati, ring bage, at yu karing banwa. Aliwaring bage, at yu ketiking yato. Pablasang mete na kayo, at ingbye at yu ngeni kaya kayo, makapanpanya king Diyos, kambe ng Kristo. Dapat king oras ami pakilalay Kristo, at ya ingbye yung tune, ikayo man may pakilala kayo kayagom na, at karake na kingkeyang ligayo. Uli na niti, sukat siya ing paten ing sablang amuyot ning yato aatsu kaya kayo. Ing pama ki pangakatawan, ing kanongan, ing kalibyan, ding marawak apamitan ning laman, at ing kasakiman. Uling ing kasikman, metong yang anyo ning pamanyamba kareng idolo. Kayo maglaram king metong at metong, pablasang ilikasyonala ing matwang pangatao, kambe ning sabla ng marawak o ugali, at migani kayo king bayong pangatao. Itiya ing bayong pangatao, ami babayong alang patugot, at miwawangis king larawan na ning Diyos, anila lang kaya kayo. Kanita, miganap ing belwan nyo tungkol king kayang sarili. Uli na niti, ala ng pamayaliwa, ring Grego karing Hudyo, ring may sirkumsasyon o ali, ring dayuhan karing eskito, dingalipan karing timawa, i Kristo yamong atsu, ya ing sabla, aatsu karing sabla, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita.
Katutuan ing amano mo, o Ginoo, pabanalan mo kami, king katutuan. Hinggino manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimony. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Ngana kang Jesus, ning metong ataong kayabe daring malda, Maestro, yutos mo na king kanakong kapatad, king ibina kanako ing dake ko, king banding likwan ng tatang me, dapat pekiba na kaya. Abe, nining tinuldo kanako, bang maging hukum, o bang pirakayanan ko kay kayo, ing kay kayong mana. At sinabi na karing sabla, mangilag kayo king sablang uri ning kasakiman, uling ing bening tao, eya titigit king kayang pibandyan, numaniti karakal. Kanita selita ng Jesus iting talimhaga nga na. Ingasi ka na ning metong nga taong mabandi, mi kamasanting yang pupul. Nanong daptan ko, nga nang mengutang king kayang sarili. Ala na akong pilulanan king kanakong pupul. Oy ning daptan ko. Lasakan ko la, rin kanakong kamalig, at mitalakad kong lalong mas mga ragul karin. At karing kula ilulan din kanakong pupul. At sabihan, at ding sablang aliwa ko pang pibandyan. At kaibat sabihan ko king kanakong sarili, kaswerti mo. At syunangan kaya kayong sablang kailangan mo king makabang panahon. Inya magpainawa na kamo, mangan, minum, at magsaya. Dapat nga na ning ginukeya, mangmang, king bengi mo ring iti, mateka. Kanino mo'y punta yung pibandyan na tinipon mo? Makanyan nga ng Jesus, ing kararasan da, reng taong titipon pibandyan para king sarili ra. Dapat, ela mabandi king arapanan ng Diyos. Ing maya pabalita, ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya abak po kay kayungan. Maya payabak po At atita mo po ngayon ni King Kalabing 8 Domingo ning karaniwan na panahon. Ating Domingo nga iti, ausan tayo pong Clergy Sunday. Uling pong bukas pagselebran niya, yung kaya kaming patron is St. John Maria Vianney, the patron of clergy or even the patron of parish priests. Kaya panalangin tala po rin katangkaparian, lalong-lalo na, reta pong retired na, retang masakit na, o kaya po at ipaking active ministry, kalupa ko, nepo. At nung buriyo kong i-greet po ta, Happy Priest Day among. Ne? O, pwede ko pong i-greet. O, mag-practice ta mo po. Happy Priest Day among. O, thank you very much po king greetings you. O, kaya po, iti po, maragula grasya ng Diyos na itamo din niya nakatang pari. Nung pungalatang pari, alatang misa ngayon O, kaya grasya nangan po iti ning Ginoo. Masaklo mata. May na ko pong taong masaklo mata. Kauso po ngayon ing eat all you can restaurant. Lalong-lalo na po karing makapagilid tamong restaurants, kaya tipuking lugar tamo, o kaya po karing mga ragol, hotels, Kimpong Clark, na ila mag-serve lang, eat all you can. O. At, pota pong mamangan kaking eat all you can, yapin itang, mamayad kang, ketang presyong buridang pabayad keka, ing kalibe naman niti,
mag-enjoy ka, karesablang pamangan, at maka-apagking karelang buffet table. O, ating lechon, ating crispy pata, o ating kari-kari, ating sushi, sashimi, o nano pa rin akit mo, reta pong international dishes, pati po retang dakala, o pagmayumong burimong kanan. Ne? Po tangatiga king eat all you can, burimo kanan mungan, burimo takman mungan, burimo palubmungan king kekangatyan. At minsan, sapakan me ing kekang pinggan. Pero, emo naman pala agisan. Neng kay lakwan mumu. Ne? At nangausta ka retang taong makanyan, na pekarakal ding pinggan daking pamangan, at iragisan, masaklo mata, mata ko, mata. Ne? At naniya po ini po, metong ya pong smorgasbord mentality. Ita pong greediness. Ne? Itamo at nakatakatako agyang iti eta naman po kailangan. Ne? Kaya iti po mo po mito nga simpleng o kasalanan. Nune iti metong yapong capital sin. Kaya po ing katakawan o kaya po ing greediness, iti po metong yakareng 7 capital sins. Number ng sabihan ng capital sin, iti kasalanan niyang makamate. Emo po makamate king physical, lune makamate ya king spiritual. Kaya po, king kakatang ebanghelyo, dimdam tamo, nung makanano, ing meto nga tao, linapit siya king Ginoo. At nga nang sinabi kaya, Maestro, mamilata na kamo kay kaming mikapatad. Bangkanita di na nako, ketang manang ikwa na kang tatangko. Iti po met yung maragul issue itin eh. Lalong-lalo na ngining panahon ngini, karakal pong pamilya, karakal lami kakamaganak, na mipate-pate, uli na muning mana. Ne? At itangan po, pamilyar tangan po, kaniti. Kaya nga na ning Ginoo, abe nga na, kakaluguran, nino ingmi talaga kanako, para maging kekang abogado, para mamilatan ko, king kekayong pipit ng kayamanan. Kaya po yung Ginoo, iya dinina nakatamong masanting a parabola. At nanoya po yung parabolang iti na sinabi na po kay katamo. Yapin niya yung parabola na ning rich fool, ing makwaltang mangmang. Bala na, nining taong mangmangay ti, iya po maswerte ya. Uling sinabi na king kakatang ebanghelyo, kaswerte mo nga na. Bakit ya po maswerte ya? Kasi mi kapupulyang maragul. King kayang asikan. Instead na, ining dakal ng popularity, iti po ishare na karengaliwa na ano po ing inisip na. Inisip niya mo ing kayang sarili. Kaya nga nang sinabi, king kakatamong ebanghelyo, ne? Nga na, karakal ko atipon. Na mipagyuking ka na akong bodega. Inggawan ko, nga na, lasakang kula rin ka na akong kamalig o bodega, at mitalakad kong mas mga ragul, at ilulan ko yung kanakong pupul at ingaliwa kong pibansyan. At kay ba't sabihan ko king sarili ko, kaswerte mo. Inggawan mo, painawan na kamo. Mangan, minum at magpakasaya. Pero, maswerte king sarili na, pero maswerte ya kaya king Diyos.
Ing sinabi na ning Diyos nga na, mangmang, ngening bengi muring ay ti, mapatad ka inawa, mateka, o karin miras ing pibandyan at inipon mo, nga na ning Ginoo. Kaya isto yung sabyanan ng kikatang mo munang pamamasa, magpakapagal kang patugot, alang patugot nga na, o misip kang dakal abage, at kanita mikakuno ka kareng sablang daraptan mo aldoldo, pero kay ba't naniti? Mateka mo. Uka rin miras, ing pibandyan mo. Nga na ning libro ng Ecclesiastes, karetang taong emig pagal. Ne? Wapin naman, ne? Lakwan mo itiking yato. Ating mag-enjoy, aliway ka. Nuneretang taong problema, emig pagal. Maswerte ka kanita o mangmang ka. Ne? Kaya po nga na ning Ginoo king kakatang ebanghelyo nga na impibandyaning tao titigit ketang kayatinana. O ing biening tao iti makabasi ketang king pibandyana. Actually po, nung lalawen tayo po, ini pong kakatang ebanghelyo, yung kasalanan ng tao, naman itang makwal tayo. Nune, yung kayang kasalanan, yapin itang idolatry. Naning brin sabihan ng idolatry? Sasamba kang alawang Diyos. Na, ing Diyos mo, yapin na ing kayamanan. At aliwana ing tunay Diyos. At iti minsan, ing maging sangkan, bang mipapalawot kalub, kingapong Ginoo. Kaya nung lalawin tayo po, ing kakatang ebanghelyong ini, iti po metong yung spiritual warning, kaya katamungan. At nano lang spiritual warning sabihan ng Ginoo, muna, everything is before. Oh. Ing gana, bula. Pota pong mamipi kayo, potang kukusot na kang kukusot, anakarakalabulan eh. Pero eventually, inimbulang iti, mawala. Kaya nga na po kaya katamo, kaya katamo pong mumunang pamamasa. Nanong sinabi ng kaya katamong mumunang pamamasa, king lubro, naning, okay, nanyo kasi, king libro nining letter C. Libro ning Ecclesiastes. Nano pong sinabi na po kay katamo nga na ing gana iti alang kabaldugan nga ning talapanaral. Bakit alang kabaldugan? Uling ing gana ketiking yato iti before mo. Ingega naganaketiking yato, bula mo. Kaya po, nung mas masanting yung darandaman king English nga naning king English, vanities of vanities, says Colette, vanities of vanities, all are vanity. Ing gana alang kabaldugan. Baliw po ing salitang vanity, ampong before, menibatan niya king meto nga Latin salita. At nanumburin ng sabihan, ditang Lating salita na ita, yapitang salitang vanus. At nanumburin ng sabihan na ning salitang vanus, empty, void, meaningless. Ne? Kaya, iti po yung sasabihan na kaya katamo, ning spiritual, warning na ning kaya katamong Ginoo, ingay gana nga kakit mo yan, wapag mayabang. Uling, ing gana ayan, lumipas mo at mawala. Impong legwan, ing sentingan, mawala. Agyang alakang patugod magpabelo, mawala yan. Lalo yung koporetang artista, anyang kapanaunan ko, di Nabonabi, Maricel Soriano, nino parang kapanaunan ko, Gabi Concepcion.
Nano yung pa yung metong? William Martinez. O ka rin lang yun ni Reni. Dati ka-popular ne. Superstar la rin. Pero yung gana-gana, lumipas. Kaya nung lalawen tamo, lahat ang pagmaragol kaya tiking yato. Everything is before. Kadwa, everything is earthly. Ing bage, ang makayato, keti mo king yato. Ne? Emo yan, adala king banwa. Aga nakakepo itang kakaluguran ko kanita. Ilaputin lang business, jewelry shop. Ating kaluguran ko nga iti, iya po may sakit siya, at eventually mete. Pero baya po mete, may nabili niya king kayang asawa. At nga na, potang mate ko, pasulod mo retang kanakong favorite pearl earrings. Ita'y peka pa nabili na king kayang asawa. Anya pong makaburol ya, tambing kelinawe. Nung susulod no pin, king burol, diatang kayang favorite pearl earrings. Sabi ko king asawa na, kuya nga ako, wari pe nabili na nga ti ako, napasulod mo kaya retang kayang favorite alas. Bali po nang sinabi ng asawa ko, ning asawa na, at pasulod ko lang ana po, tapanakawan dala mo ana. Seli ko niya mong fancy, king palengki, at ilang pesulod ko. Ginuko ne, bandi mo nala, paborito mo kiti king yato, emuwan palang dalang mate. Kaya po, potang magmisa ko, lalaweng ke po yung makaburol, nung kikinis siyang pesos. May na ko pong mete, makaburol ya kikinisaning pesos. Ala! Mo naman siguro kabang makaburol ka, kukumunan mo yung kikang bank book ne. O kaya sasakmalan mo yung kikang titulong gabon. O kaya pidala-dala mo yung kikang diploma. Alak pangikit makanyan. Kaya isuya po yung sinabi na ning kikatamo pong kaduwang pamamasa. King sulat ng San Pablo, nga na, magnasa kayo, nga na, king bage makayato, nune magnasa kayo, kareng bage makabanwa. No karin Kristo, ya makalukluk ya king dane ng wanan ning ikpa. Magnasa, kareng bage makabanwa. Kaya na nung sinabi na kay katamong San Pablo, ko magnasa kareng bage makayato, nga na, ing pami pangatawan, ing kanungan, ing kalibyan, ding marawak kapamitaning laman, at ing kasakiman, uling ing kasakiman, metong yang anyo ning idolo. Kaya po, ne, everything is earthly. At katlo, everything will pass away. Ing gana iti lumipas. Kaya di na nakatamong kasanting ning warning nga sinabi na kikatamo ning ginuking kikatamo pong Ebanghelyo. Mangmang, ngining bengi muring iti, ika mateka. At ninong makinabang kareng bage, tinipon mo. Baliyo po, potapong ating mamamate, atin lang masanting kakanta. Baliyo itang, hiram sa Diyos ang aking buhay. Ne? Potang darandaman kitang kanta nga ita, wapen naman yung gana-gana emo naman bandi. Indam mo. At nung menandam ka, dapat ibalik mo. Bibalik mong mit mong tula. Ibalik mong mit mong kayapan. Ne? Uling, iti, indam mo. Ne? Kaya po yung Ginoo, bagdiman niya kaya katamo, potang matetamo At nung nakatamo, nang gawa mo ka rin param ko kaya ka. Serililan mo larete, deti, ginamit mo, king kaya pandareng aliwa.
Kaya po, everything will pass away. At atintang responsibilidad na itamo, ibalik tamo king Diyos, ing ega na ganang indam tamo kaya. Ating ko pong kwento kaya kayo, iti po kwento na itang metong alipan, ang popo ing kaya pong amo. Ining alipan na iti, mig-request siya king kayang amo nga na, Master nga na, dinan mo na ako mong gabun, kareng kaya kang properties. Nga na. Impong amo nga ng kinutang, makananuwari karagula gabun yung buri mo. Itapungega na gana nga kakining mata ko, buri ko, ibiye mo. Diyos ko, karakal na buren Kasaklo na mata. O sige nga na ning amo, inggawan mo, bukas ay abak migising ka. Kay bat, lumakad ka. At ingega na gana nga lakaran mo keka. Nga na. Kagana ka na ning amo At kay bat, nga na ning amo, niya itating kondisyon. Bayo yalumbuging aldo, magbalik ka kingarapan ko. Sige po, nga na po ning alipan. At kay bat kanita kinabukasan, papusin laging aldo, marano niyang tinik do. Bali po ng gewa na, dapat numano ya, lumakad ne. Pero linakad nun me mulay ya. Bakit kailangan ng mulay? Kasi, bang kanita, mas dakalya akwa. Nyaita, mira singgat panapunaga na kana, na itang dapat siyang magbalik king kayang amo. Bayo ya, lumbog ing aldo. Kaya po yung gewa na, mas pigbilis na itang kayang pamamulay, mig-double time ya. And thanks be to God, may balik ya on time. Bayo ya, lumbuging aldo, at tineking harapanan ng kayang amo. Nyaita, linolo ya dila. At nerugu king kapagal. King libutad ning kapagala na, balo yun ang nangyari. May patadya inawa. Kaya po yung kitang na po ni amo, makanano karagul, ing gabo na kailangan mo. Ene po may kibat. Kasi mete nene. Impong mismo nga mo yung may kibat. Impalang kailangan mong gabon, 6x4x6. O ka rin niya po wakit ng 6x4x6. Ulo nyo na, baloy ko rin niya. Sementeryo. Wapen pin naman. King bieta mo, alang patugot magpakapagal. Bangkanita, dakal tamo mo wakwa. Bangkanita, dakal tamo mo atipon. Para ka rin aliwa, para king sarili tamo. Tandaanan tamo po, datanging panahon, ing sablang atipon tamo, pamayad mo lang doktor din. Panyali mo lamang maintenance, medicine, o pamayad mo lamang pong hospital. At kay bat, pamayad mo lang puninarya. Nung isipan tamo, istoya po yung libro ng Ecclesiastes. Magpakapagal ka nga lang patugot, mabrumlema kaketiking yato. Kay bat nano? Bula. Ing gana bula. Ing gana iti ating kayangganan. Ing gana iti lumipas. Kaya nano po yung gawan tamo, nga nakikatamo ning kikatang ebanghelyo. Isipan yu ing bage makabanwa at aliwa ing makayato. Kasi nung isipan tamo mo ing bage makayato, maging kontento, bisa ka mo at bisa. Kaya nano yung sinabi ng Ginoo, maging magana ka. Aliwa itang mapangwa. Itang maging mapasalamat. Aliwa itang mareklamo. Itang itamo magtiwala king Diyos at aliwa magtiwala king bagay at intamo. Tandaanan tamo po,
masaklo mata at nanuya ing masaklo mata. Yapin iting sablang huri naning katakawan. Pasyag tayo po ngini, ing katamong kasalpantayanan, itangan po, Sasalpantaya ko King Diyos, sikpang mayupayang tutu, lilalang King Banwat Yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Maria Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinabliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, panmukom ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamis sa Makding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubidang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Amen. King panalangin, King Diyos, mga baldugan, pamagkatiwala, karing kakatang sarili, King kayang lingap at pamagdala arapana, King pamangailangan ng Santa Iglesia at ding kaparaming tao at ngatang manalangin, Ginu ke kake manalig itangan po. Ginu ke kake manalig. Para ka ring mababalisa, pauli ning material abage, ding masisindak ka ring karelang obligasyon, ding gigisan ka ring karelang sarili, king alang kupas apamanipon pibandyan, manalangin taking Gino. Ginu ke kake manalig. Para ka ring parating alang sapat a oras, ding magobrang sagad king kamatayan, ding mayayango biye kasalunsungan ning karelang obra, manalangin taking Gino. Ginu ke kake manalig. Para ka ring may bating at tula king biye, ding makiramdam kenuman, ding alame tong mang makiramdam, manalangin taking Gino. Ginu ke kake manalig. Para ka ring alang panaligan, nunemo ing karelang sarili, ding alang tiwala ka ring aliwa, ding magduda king sabla, at king balang metong agyang king karelang sarili, manalangin taking Gino. Ginu ke kake manalig. Para ka ring makisabwatan at magtangkang emayap, ding poeta at artista, ding sirana paninap, at ding matula na king karelang sarili, manalangin taking Gino. Ginu ke kake manalig. Ngini po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Abetala ka rin katang panalangin, ding kapasalamatan daring AOP, LOM, Elmer, Anita Cura, Mel Marlin Manalang, Richard Chona Yumul, isa Mrs. Temi Lansangan, kambiyaning kayang pamilya, King Baytanang, Felicity Maspat, Aiden Samuel Cortez, para King Kayadwanandari, Casey De Vera, Marlon Faye Garcia, Debbie Rason, King Calagdoada de Rose, Roman Sr. Jr., Antonio Iluminada, Juanita Leandra, Federico Mercedi Torres, Adelpa Mariano, Marciano Pablo Aida Chenchen, Albino Florencia Jose, Adela Francisco Aurora Renato Roger Angeline, Mario Apolinario Dulce Evangeline, Carl Warren, Chemedes Midel, Nenita Remeo, Rodolfo Ampoy Evelyn. Panalangin tala King Gino. Ginu ke kake manalig. Adwan tamo po ngining kaya katamang sariling kapagnasan. Latang extension po. O Gino, ipagkalumi kay kami, pamanalastas king kay kang kaburian, at pamalak para tayo sanang malapit at mipasangnangan king pamangan isidyamo kay kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sikluban, kay kang kayapan, tinggapiting tinape, para kay kami maginyang tinape ning biye. Mipurihin Diyos, kapilan. Purihin Diyos, meto sikluban, kay kang kayapan, tingemiting alak, para kay kami maginyang inumaning kaladwa. Mipurihin Diyos, kapinagman. Manalangin kayo kapatid, ang kakatamang daon matanggap harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ng Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakалulong Ginoo, papagbanalan mo laretingain, abustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na king alanganggang regalo keka, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. King Ginoo, mantabeya kay kayo. At kaya ka, antimore, Itasyulareng puso yu, makayat na no, King Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Tunay matuloy. karapat dapat at matulit sukat makakabos o ikpatyo sa langanggat lubos mayupaya. Ing sablang bage, malati at maragul itingan dapat mo, ing pamaniliwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintuana ing batas mo. Ing tao may gawaya, king kirang bangis at may pagkatiwalan king lelangan, kambening sablamong makapagmulala. Katya ing may king talasuyo mo at magari king sikluban king lagyo mo at purian ing kirang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong Ginoo ulinita, kambering sablang kororeng angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. It muya ing yatu king kem kang li aya. O sana, ikakatas-katasan. O sana, ikakatas-katasan. King lagyo ning Ginoo orwanya, wanying daratang. King lagyo ning Ginoo orwanya, Hosana, king kakatas-katasan. Ika pining banalo ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, impapagbanalan mula retingain kingambuning espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan king wane ing tinape, pe pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Kunang iti kayo nga nat kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo.
Bakanyan mo naman kay matingapunan, king waning kalis at pasabayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunay niya iti kayong at minumko kaniti, iting kalasing kanakundaya, hindaya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kareng sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ekang krus at tamayubling niya, ihabos mo kami. Ika'y tala pagligtas, ika'y pagligtas, ika'y pagligtas kaya ako. Yang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebe ng anak mo, daraw miya keka, iting tinapi ng biyating kalasing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, yung papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka. Papagkumbabaming pagamwa mo, ni kaming ansana misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meoik pa, isang tiglesyang makalaganap king meto yato, bang miganapi king lugut, kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, i-Florentino, yung kaya kaming obispo, at sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatid ming pepaynawan at manenay, subling me, ang pore sa blang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king bilang hangga bangkayabe ng Maria, king Birhen, ing dunin Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambe ring sablang Santos, ampong martires na tinupad king malmong kaburian, king kikabaning panahon, oriandakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, higpang mayupayang tutu, kagum ning banare Espiritu, papuriandakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Gani po manalangin tangmit pong kapanaligan at lugod kingig pa, karengamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Kami acuban, sambayang lagyo mo, datang ke kami, kayarian mo, mi pamintwan yang loob mo. Ketiking yato ating banwa, mi pamintwan yang loob mo. King kakanan mi, King ado-ado, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King adongeni. At ipatawad mo, ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, parehas labi kami, emuke ipay, sawul king tukso, nunay kabuski ma.
Kaos mo kami o ganuki sa blang marok, malagod magipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasawpaning kay kang pakalulo. Parati kang mikapos yung kasalanan, miligtas sa blang kaligaligan, kapang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapang habos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayo kang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kayo, yung kapayapan ko babiyaw kayo, mo sa babalikdan din kayo kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ng kayo kang Santa Iglesia. Pamayapan mo pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo, parati asanang manatili, kaya kayong At kaya ko, ang timurin. ini po ipakit tamong mikakame tong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayong ampo, kapayapan. Pakaluluan mo kami, Cordero ng Diyos. Transfer yun lang po, transfer yun lang po. Transfer yun lang. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa milalako, king salananiyato. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, Nyoing ginutang Yesu Kristo, nyoing Kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, papalatang mayaw singapuna ng Kordero. Ginoy ako matampantanggap matampantanggap ka, dapat yakas yakas may amano mo, kumayap na ako. Taon at daya ng Kristo, dala nakatangan sana king biyalang angga. Amen. Amen. Tawa ng Kristo. Kristo. Tawa ng Kristo. Tawa ng Kristo.
Atinta mo pong second collection ngeni para po kareng pari na masakit, retired. Uling pong bukas pagselebran tayo po ing St. John Mary Vianney Sunday. Tabi tala naman po rin sablang meging paris pristamo, kiti po king katamo pong parokya na maging matatagla king kanilang bukasyon at panalangin niyo po mo naman king kanakong health, king kanako pong bukasyon bang apagsilbyanda kayo pong miyamas-samas kini pong Holy Cross Parish. Dakal pong salamat king kayong ganaka. O ito yung sinabi na po ning Ginoo. Yung kaduwang pamamasa. Sabi na, aliwain bagay makayato, no na itang bagay makabanwa. Kaya inimbagay nga iti, itang pamanipon tamong pibansyan, tiking yato, no itang pibansyan para king banwa.
Malapong salamat. Talakad ta na po. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalob me kay kami, pintalang sablang talapamye, karing sablang maya parigalo. Tinggap miya yung anak mo, ibat kay ka, pag nasanming magtamasa karing mga mayap ng bagi-bagi king biye at kayagna niti, ingay patugot ming alipan kaniti. Pagkaluban na kesanang sa patakasal pantayanan o Ginoo, bangakit miya at asane ing kalukan no mananti at syuke kami. Nung aliwai ka ing pibansyan mi, atinan na keman dapat manatili kaya sa pamuring king kakaluluan. Papanatilian mo kaming kaya bera ka at king kang anak bang apamatulan mo kamit apag bansyan kapilanman. Itiadwan mi kapamilataan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuman tabay kay kayo. At kaya ko, Bendisyon na kayo ni Diyos, may paing tutuwing ikpa, po yung anak, ang po yung banal Espiritu. Amen. Misa, midaone, metana, king kapayapan, at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Maya payabak po kaya kayongan. Kaya pong Thursday, atila pong meeting, din kakatamo pong Purok Leaders. Kaya po, attention po, Purok Leaders, King Thursday, ating ko tamo pong meeting, kay kita pong bandang alas 6 ng Bengi. Thank you very much po. Maya payabak po kay katamungan. Managat kay po potang kat panapong alauna kay katapong seminar kay Couples for Christ. Ang katanda kayo po ng ating kong panahon. Takal po salamat.